Number 2 ku khamsa nga chamju tumani dunthang ngome thudenge lerim tholya sugar to tinsi shebe daily menga to chali na shimba so member tinsi chendila da lendo so thudeng gola lengmi shuyo bre thiring anju kyartu an chendila da lendo so menchu gola lengmi shuyi chendila anju lerim tho pheba de chamji shu tushina chendila da thangdo shuya la ani ngara chu ta nyama tuzuru chatsemba ina anchike so nasu tangdu ta so koya mashi ta tapshi meba sura joro ta tingsa ya chushegi yarge gi kembe ani chik so gi menju rabde rimba mangbu shuro ta di kola chik khar yor di chik korsuna ta so chidani so koya de ta tap시 타마지 자기여와 니마 두제네게 다 민주 미호테 팅사 두제나 디 민주 자기여마 tap시 타마지 자기여와 아니 디소 코에기 두제데 말링에나다 수수게 도난체나 충사네 갸야이체 아니 폴라 디 치로마도 소체 디 마이베야 수수기 맹알라마요 인디 강샤우트 두제 강샤도 아니 부딘저 소게 자와나라도 아니 속 독자시켜도 아니 네버시니다 명아 레서 어느 용도 아니 디컵슬레게 먼저 인지미소 코야기 민주디 멤버체 자와 민주란탄 루트 캐날 트리트먼트 레도 तंदा दी एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट दी के सो मांगबु छि त क्योपनी अनि लो मांगबु छि खला सायद फिचु छेला थुकियो ती मै बेया सो गजा ठुकचु दुंजु सियाकु योना वाहन दिगाला गज मिन्चु छे तिसा तुजले सो शुपियो रा शुपियो दे सो दे राशि में खला सदु की जुगो जो राशि की जुगो सो ये दे कुरान की लेगा ता छे आले लसे अनि छिन्दला दिशु दो तना या खोयाला द खला ओरेजिके takshi yuwe naza da anchi chini naza da dunzu kuran zu so la gyun ro chungwa ina so koya mere deli sungu dra di gyugen khar tu dun so tanda so koya inege and khananglo gi ta ndu shakshi yorwa oral surgery inde khanderoji chedi dila indications yora so goya ta contraindication of mi goya yorwa tan nepal la nyanga yitu ngu mi goya chi yorwa ta contraindication di ngu nagangi nala yawachena absolute contraindication la ta chema chwa jora chena ta nebala sok ta nyenga yim banan ta gaje gat si jora indi ginne ta khashi jor ra di maim beta tanda ngaji relative contraindication la ta relative la di nyenga yore ina su ta ngaji mengale na ngaji ge thona che ta neba nyamdula ni neba khoran su tujun du me sa jorwa nasa khantu mo condition indi china ta tanda ngaji thakse ta chini na za diabetes ngi di relative na ro liga la du tashe da chini na du neba gi ha khugi khran sa nam chin me sa de ra indi chi gi menga le du ani tashe the control de na khala me sa du rashi me control cha do ra control in du chini na sangi cha control in du ani ngajun de la ngajula ngajuta khran chi gi tashe ye case history nganjo namkin keche shigra neba soma lagu machange ni medical history lagora pick up so ani neba da nganjo parala ani kecha yaku chungdu nganjo menju dil ta me khandi pheju chogo yo da me khangi pheju machi go gi ya so menga khorala da so koya so da sha che so da belme la naga yo me chik nganjo thanda thashe neba da chini nazala nganjugi mayani ani khranjula ma syo da thagaya chiora minchi sa sa je thagaya di gyoga yo da indigi me ya khap me be me khashi chiora dinzu ha khodu ani nyenga di menga na thanda nganju control che yo ta ya khashi mangbuchi nanglo zidu khranju thashi yo ha khu ma chini nazala ha ma ko ni lingin te do ko thanda ko ha ma ko ni yorwa ani khranju mongbagan le dena ngaju gi lamsan lawa changtu di nyanga yong sirwa le du ngaju thangbong la neba so lawa ma changi le chidana ngaju ijina la shisu meet the patient mind before meeting the patient mouth laira khral medical history na ke ya go she case history sangmal le menga na indu thashe ta ta lamsa wa chini na za ta ke thing sa lamsa re chimji passing blood go show ma random tane to your atin sangmatan ni ani kesi gyada tashi jidan gyada nishu gyada geju shagi warwa normal value de ta kese gyada shipju che gubju khogu do inde gangla chagi yana ani ngajo ani khranse ya
member la tan ra general physician la tan and koran zu gi treatment de go chuk blood pressure control chi and ka the sumju gubju and rushli ge na and nga zu de la me ki than da be me nge sho do be me khaga chi ne and min chu mutu ni che yo ale lese an chinila tanda so kalam da shup yo sto tunzu da tanda ta zao mo ne de min chu che da tunzu ya tuzu ro ji khadu ro ne dang khanje la te ne da tunzu min chu che go ya ro ji ta tu yun tu menga la yong di ge na ani individual pije kha ku khala ni chungza ne ngan zu gi thong ge ra thong de ani chungza ni gyang ya so da min chu yo ra ngo go min chu che den sang ma yo ra ta di mai be kha she ta Nepal na Quran su su kya gira tanda so ruyo che and chungza ne rudu de shin gyang du tuzu chikla ani khala sa du so tik thakpo chi khedu ya chao chi khedu thangmo chi khedu so shuchumbu ya so da ani su de suja me masa bod muthuni ga so che some so denen su gya ne ani ya goda amjo sammal la phelgi in do indian as so ta ya la su gyang in jor khashi su gya so de su sangma kharla na buji or wa so na la budi chawa na la doim betar chawa ki ngendam la doim betar di indu an gondala su gya so da muthuni su gya so da intensity su ki shuk jor wa shuk pe chumbu yor dil di mangbuji ki su gya du ani pu ke le su che du la nge mangbu do apime kala di su rang ki thuje gyang gor ta di chawa na la bulle chaya ra ta dile du ani chawa min chu mash che go mar ta di mai ba kha she ya suk chau thang mu sadu da thung du chu ba chi suk che khala sad ma sadu ke na za ma dang du ani chawa na la do me wa tar di ya kha chang ma se kha du ya yo indi chungza ne su gi da symptom de ha khona chele gi su khana chele yo ba ra chele gi so chik chole de khala i gan do khangila chik khala zugo de su thuna chena chungza ne gyang ya ra za min ju de che go gi yo ma so ko ya da in da che go ya ko yo ma so shup jitan so shup yo ai di ge ta thanda ngan ju gi so sa ring nal chi ge wa ra kalan kese so de da pu ya ku gya na te shup yo go ya yo ma ta ke mangbu ji kan la ta pena thingsa chuju de la accident case mangbu chungbu do trauma case khashe papa da be mora da khashe da shuna ma riya da and the gapsula an so de ngela sure do rugor wa fracture cha ga wa fracture chi gapsha phedu an khora kola khatu gyang na ya jela mul se go thong go wa se du digi shuk di khe go wa shuk khe ma thu ken ya yang ga cha ya da dur do wa di ma yong la ang ne ngo zo de fracture gap yo shuk yo chi jum se chi di cha go re jum se ni wa di so ru ni so ru yorong bo sha du so gi chilo bak pa jo wa ina ma de di ship cha ru de thanda pena ngo zo thanda chok thie chi do and do ship cha du so di diga la khala sa de ne kho yo ma dila kha tu gyan nishana di chaya nge bar di ge yang ju shup yo so ch ani sumba dila thanda zawa min che da root canal treatment zawa min che chesa we jela so changma inji min ji shup yo go da yo mar ina so de ngen ko ra mengal chi tha sa yo na so de gyaja mangbu jingen se sa yo wa an se du di ani pula ya yang se khoya da den fracture risk du ya shup ngen ko rang prophylactic ngen ko yo sha yo den ju yumje den ju sumla te ne di mai be thanda ya capping na la aesthetics la number ing thong la yor kashi dun chosh to so kya ga kyu gi se seu yong den zo ta thanda cap na la ju veneer la ga ra veneer des kun zo koran zo in smile round thanda la number thanda la jidan de so gya thanda mar dige ya yo chi cha yor no se ta thanda chindla di shu so so seu de thanda di ya chön ge di ko shu de na zo so seu cha sto ta di gu gen zo khala den cha yor wa a di da nyam du la chik the things are thumra na la so kaw sue gi e chala mangbu ji yong de da ani amsi khashi gi sungya la ta di things gya gar gi thumra khora na la ani so kaw sue gi chala di yaku mindu chende pyje mindu de de sungu dra ti ko chik lam den ro chai chidan thanda so gan na ku chai stains shidwa this stains na ngi yor chik the external stains la gre chilo nga jo thoya jor chilo che chik internal stains stain di khandir la na so khora nyam du do ala so rare la so yor wa
nganzu supu gi ta sok ding ing wa nganzu nging de laga ma che mi chong du chundo jwa thi wa pa pa chi bu chi kya tan so de harar so re la kra gi ing la na tan da chawa na pal bior di pal de la nazar le tu ya bukodu ani tuju chikla so de na pu cha ro the internal staining chagara and the mind be khashe lo sum shisngela ani bole khingi into dwa ya madap de kapsu tuju kapsu na zama da che and tuju gyang do so de khalo khalo na pu chage dwa de khala so na lo tan the pop the degenerate chagwa din so internal staining state dila tan da krangi sungyo de je di pheng mar ka din nanglo ni nyu yor dila nanglo tan da chaw min chi che so da ya din nanglo ki internal bleaching yor de yor di mai be khashi cap yor da ya veneer che dwa so kaw chai ta tan da chi stain chai dwa tan ngang chu mang bo chi la tan da gang ye the di ngara ju se dang da thong dang che khom shi ra la ling yor and things are to na ta do should it and tamaga stains there wa tobacco stains che and the mind be shija khala phosa mangbu chi thanda di tobacco chu chi gi dwa khana la supari lon in the yurung bu ding shi dwa khini science dwa tin ju sangma thanda stains cha gi jumse thang shu cha ga ta di mind be khala na thanda nga jo ta things are to nga jo be the khara stress mangbu yedi ani nganzu gi coffee tunga so da cha tunga so da di mai be cold drinks yo soda da cold drinks tin zu mangbu thung du di gi stand change che gar ani di mai be ta khashe khachang ma sha gi ore thama thengyo ma re cha da dun du shirama du dun du stand chang yo den so ya tu gyun du men tang yo wa tan da systemic na za shemba yo wa TV naza soda me saying to adana shi thande chala ngarangi khari thanda thona chu sulana pheba mangbu chi pheme chu gi dwa pheme chu do kran zu gi so rang la janye ani so jamni ani khachang ma kunje nakbu cha so sama nakbu cha ni yong go dwa di khumshi pe du ja shi thong swa de so namjen so jaygu yo mar ani thana shi di chi thong so me gi side effect ani thanda TB da indela yor ra di mai beta khashe ya keni chinju ne so na ku cha ding en yor di khalan cho khra ama khoba no yodu ama gi thanda pregnant in me jo tetracycline la yor this adu ani khoba nang gi pu di so ra shi me na pu cha ro by birth cha ro indu khashe percentage nyung ji in the kange thege wa and the mind the ngaran so khana la tan the chromogenic bacteria yor bacteria distance release chi yor khashanal bacteria di mangbo yor ti yede an rashi me stain chang yor ta ina chilo stains den so changma sya yor ngana la tan the dawagu ju nang lo ligna changma syu chi du so de tanda je da bleaching da inde che go yo mara and bleaching de so de ba yo na ta bleaching de so ta so gi smile enhance here number di ya di the bleaching di ge ya ha ko ya ke chi mo khalan di bleaching di thuju nyung min chi da life permanent mara ta nga ju shamdo le kaw se jo ra chi pa chi kya and thu rung bu chi samaj dang de di so le ne yo an chin la thu thama di shue do ta nga ju 지 칼라 오래 쉔게 충어든주 제나라 지게 솔라 자규들이 가는 것도 인게 당신의 브레시스 세도 디지 갑고야디 케니 가주스연으로 안디 페이도 지카려 tanda dikha shua dilanga orthodontic la orthodontics la department la khana ta digala lobchon chingi amji ora dil orthodontist la ni shugura orthodontic treatment di pikesham bu chage yor kise di orthodontic treatment di mena ani nganju gi tanda bugu gi so ya chadu so kyaga yogi chagdwa so kyaga yogi che an so chipach maim be che tanda di kyaga yogi jumsing yor chik so ra chi rugo 로기 섭다 저라 먼저 저기 로고 섭다 가시 저 튕겨요 가시 저 나로 죽여요 튕겨도 죽여도 prognatism the retrognatism 라이로 디 로고 컨디스네다 하나 디가라 소케기로 so rangshime kya ga yoge chado so thungdo da naalo jugyo chado ra ta dila skeletal defect ra rugo khorang ki defect dila tawu chuba chima ba chi shak chu chur
Quran the orthognathic surgery la nia khaga yora di tenzu sangma kala loyas la chena ani manzu gi mi gemba gi kala rugo taku thuzu digle medu ani menju di jube ya ga che ani relapse le do ani thanda menju chesa ne ya nyeme gi situation jiwa ondila ma doya gi nyanga di nyonga relapse di nyonga yor this and the skeletal defect chaga ta di mai be thanda dental defect khorala the so khora kya ga jo hi so nge thengyo so chip nanglo jigyo so chewa chilo thengyo so chwa di kharala na so di thanda ngo di preventable rada di nga ju gi ka thu ber mi gemba gi ka thu ko so bu yo na pingya yo na khala di tonan che di khala na oma so chwa so nga ju oma so la thu shot nang ge dwa oma so keo ma de phiru re so den mangush lang yor phama du Omaso digi lega di spook of se thunga chipa mar di kurang phugla tan mi gemba so chora this such a takta lega such a simge so chagyor di kapsula omaso kapsu tuzula ani thonang ma chi so di tuzunge la ru tuzunge la ko kege nedan chadu ani so di sawa di kesa di such a ding ni chadu ani so kedu kyaga jogi takta ki mar di tuzu tandalo chukchik choksum chopshi ki tuzu jora tanda mixed dentition le kanala oma so the migemba so ni ja yoge jora di tuzu kapsula ta myangala yo kechi shi chagyor di tuzu yom thona ani so kangi ji khashi ya oma so thakpu dingen jor so yakpu du an tuzu la pigoe kapsiora chronological time yor this so the tuzu la pigore and this so sawa de la ki le jor di khashi so yak thani mapi ani mi gemba so di kele di ko sa ja de sim de ra ko chilon ke so da nalon ki indi ndu khran ji dan pu ndu shida thona yo ma ra mi gemba na di tangyo ro chogur ji ma thwe gi eruption gi di pressure ji ra pu ha ma ko de gemba gi thona ma shi de indi shin ani thuzu di gedu ani mi gemba so sang ma kya ka jo ge gi do andi ge du ani da khra dentition yakpo chila shaya ki lam de thanda cha gara rash ta de cha magana khra cho de sadu thung du la kale thire niwa de kecha shi de dala kale thire sumba de so chi ba mar songil rugo changma phula ka nge this di mai be khra confident la ra confident la pu confident la de ka nge thirwa di ndu kange so jaga jo gedu lo jopshi jonga chutu ringala ani orthodontic de gotsona de thuzu de la yakshur la la sen chindlan ta ngaran su gi lerim sinsin na ge ani kyula ya chi ge su chuden da de ko la dalen zo ro chi kharash so de ta mi changmal da so yore khayore ani ta kecheshi de so ge ta tanda engineer resourceful la idwa so ge ta chuden de khandes nima khandes ya ge tangwa che ani samlo ningba dekhe ne ram ma de chera ani de maimbe ani se chora se da thunga de la hajang kechum bucha ge do an khomshi na la kechum bucha ge do ani kese so myanga dam yona dawa shi na lo la ta che phena ani di maimbe so la di so chipo chi member che so kana oral health di ki yore ani so ngil yore rugo yore chili yore dendu sama chik chili interdependent cha yorwa so ge ne da ya bu yon la chili to den ya bu go yor chil an khatima ma kha la chili changma go so ye changma go yorwa ade khala chidan chu so ge ne ke che she du ne ge khatima ma kha ya so ta ya dinsu mutuni an today yabu shaila sochipo chime bache sukha khura changma kyondom ni nyamdo lega chigo di yendu se thungya ta ani suzuki namjunu khomshi chidwa di che dinsu changma nyamdo la nyambro phine thona chena ani yurungbu che susula so da khage kangai ma thudu an khala ne juel ya ga yore so ge ya ga yore ani shuma su subu general health ge ya ga ti